Hakakruwa naka office USP ke East Chanty Hills District hak life way trek no pra archopsan laum hak janmiat arp khandai trek no pra archopsan kumba hak porsan steng ei layo jingpun tem no ba riburam paslen nalaka sein po bhang ka bahab hamuriap border outpost halo ka jinglap ek mediap way breu bol shutip kerteng go muchostin nak semasi kibor pulet marmar gi lech kitai chaka bentoket berabala poy hang tela shem ba media muchostin kata lengk tara semasi jo ba riburam haba persangkal lijing tep shapang kata mediam nakinong susnong penban amshim la don be itu eka hadien kani gi bor pulit la rano eka mediam shakhliriat civil hospital le eka postmortem ba hadien labu eka kachkabu mediam bandan ki bon kambika ki pulit la puntep ba ketika mediam kadon hapreng kerta live san but south hosnem bakarni yang tu brio kadai san put lain chi ki bor pulit ki kerpat ba menu badon chi itu brio bakin pu na ki number khnai saw line ru iwei not iwei ar lani khnai prasan run rio khnai lai saw khnai not Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya